Allez, allez. Listen up. We have just taken control of Objective Alpha. Ah, la chance pas dit ça de varie d'être fait dans l'envie de l'isolo. Euh. All units, Objective Bravo has been lost. Allez, allez. Be advised, Objective Alpha is neutralized. Be advised, we have just taken control of Objective Alpha. We've lost Objective Alpha. We've taken control of Objective Charlie. Be advised, Objective Alpha has been neutralized. Ah, viens, j'ai une Rachid, lele. Qui? 快拿好你的衣箱。Objective Bravo is neutralized. Qui? Dis na boire couler. C'est le tour des fabrications de masse, moi, il We've just neutralized Objective Alpha. We now have control of Objective Alpha. Objective Charlie is neutralized. 多谢医生，太感谢了。接着你的急救包。Ok.
Control of objective Bravo. We've lost objective Charlie. ده binôme. We have taken objective Charlie. Tiens, Rakil, merci, merci. Ça une stratégie, ça laisser. Panique totale, on a devant. Une moitié flashbang, une interne flashbang. Bien joué. Combinaison smoke flashbang, t'as un man, hein? Ah, t'es n'a pas comment on une ligne. 发现敌兵， Objective Charlie has just been lost. Objective Charlie has been neutralized. We've taken objective Charlie. Ah, t'es n'a cita que. Et bien, caca, mon gars. Objective Bravo has been neutralized. 要扔烟了！ Now control objective Bravo. Ah! J'avais laissé me sauter une pouche à l'iri à Vian, les qui?烟引出， Bravo is lost. Objective Charlie has 发 been 现了 lost. 敌兵， Be advised, we have just taken control of it. Ah, il est laine. J'avais laissé esquiver Mouramur, enfin, mais tu bloquer les urines, une moitié. Il rebord, qui est le c'était.
Killzone joh, dan nog, aan boven wel, hallo. Ouais.嘿，你的衣箱。接了。 Format, liri, format. Zai, me. We're just taking control of objective Charlie. Okay. Be advised, we lost control of objective Charlie. 我发现了一名敌兵。 We have just taken control of objective Bravo. Bordel, la vie, ça va tout le flashback. Il dit, maar het met villains, met volumen. 衣箱来了，快拿好！ Listen up. Objective Charlie has just been neutralized. Ah, merci, laissez. 上吧，可算好了。 Ah, bien joué, laissez. We control objective Bravo. Here's your med kit. Les... Izazen. Objective Charlie is Les... Harley... Ah, Supreme, ah, tu m'as rien, quoi. Là, une stratégie d'ulti, allez. Charlie has been neutralized. We've taken objective Charlie.
Elena. Ah. Nej, jeg løb. Sonja attacker, jeg gammel der. Here's your meds. We've just neutralized objective Alpha. Ils sont intensifs dans la canine. Let me heal you. We have taken objective Alpha. Ils sont dans la maudite d'aller voir. Elle est là. Oui, elle est là. Merci les gens. Got your med kit. They got me pinned down. Kaililena. We have neutralized objective Charlie. We have taken objective Charlie. Ja, met die 4 op 0 maar ito. We have neutralized objective Bravo. We have taken objective Alpha. Kaililena. Ah, merci les. Laissez Orinan, laissez. We just neutralized objective Charlie. Objective Charlie is now under our control. Here's your meds. Go get it.
Ils étaient loin. Objective Alpha has been neutralized. Da misy akamanay novonoin'olona to de le bandy hita akaiky ao fa Ela. Objective Bravo has been lost. Ela. Merci les. Ela. Hein? Ah, tu m'as tourné. That guy's an enemy soldier. Da, tena mety mihitsy iny. Arô mihezitery zany ane hiditra anatinao fa fantazary mihitsy raha vao tonga ao be maty ao. Ela. Throwing smoke. Lost Objective Alpha. We've just taken Objective Charlie. Ah! Tena tsy ampy gol izy razalahy lesy. We no longer control Objective Charlie. Objective Alpha is now in our control. Leti! We have taken Objective Charlie. T'as réanimé ou laissé? Ok, que non. Ah. Ah, tu quoi? We're taking Objective Bravo.
Here's your man. Thanks, Doc. Feeling much better. Taking objective Charlie. We've just lost Ja, tu mis ambiance un petit. Double pénétration, Zan, face de... Uga vyan ha, kemudian ambut sana mana dia. Rajesh saya, Tena war la wet.